gilamdiki gi. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Gi. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. G'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol: galistuk. G'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: kigiz. G'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: chig. G'ning ayrim shakli. Misol: eg. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Galistuk. Gi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kigiz. Gi harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Chig. Gi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Eg. Gi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Gap, gal, gül, göş, gek, emgek, ley, lek, leglek, ge, zit, gezip, ge, lem, gilem, ül, ge, ülge, güzel, güzel, segek, segek, tabiatning gaplari. Shildir shildir shir, eriqda sular, suning ichida üzər biliqlar. Hav hav hav, havşidu küçük, anisi kelsə qiliqi çiçük. Qu qu qu, mikyan çıllaydu, balılarığa qurb ilgaydu. Mü mü mü, möreydu kalam, deydu imuval, muziyim balam. Gür gür gür, şamalla uçdi, daraxt şaxları usulğa düşdü. Mə mə mə, məreydu qoylar, qorsqi açdı, sən bunu oyla. Qaq qaq qaq, qağı qaqıldar, ozuq tapalmay, nəfsi taqıldar.